Has sin gymaf bhòtannan go nuair an gcuin a chlann a thuirt amach an sa coimhearsnachd. Is sealladh an gaibh na défar seirsigh an oprach a hans na héalainn. Ha chroitearachd na pàirt mhór i béthe duine sna héalainn, agus sé dew chom a han a bhí toirt a chlann a chuirt is cruiteann agus Sgoil-àraich Dhalabroig is beaghan. Ha céal láidir idir tír, cúltar agus duine an aois. Ha sinna dul an FilmG. Hook in your arm, oh here is oh, hook in your arm, oh here is oh, hook in your arms are the matter, no call you is a victim, Yashin Milan, I guess, kindness, hook in your arm, I the announce of Ardius, this boy good for near, and the law can hook it, this was Sgoil-àraich Dhalabroig has sin a sin cothroman sa chroitearachd dhan acin, Cuir dhaibh aois culture a haun. Misneachd ma vi fann kin tún ook show a huv ma ha koppe de saas an de chroitearachd dat de blian am chórs Sealladh ha kunde Sealladh fann de fe ha fann kin sé ha tochte steiers an nopad ha de geno ha de blian agus je fann kin mar maraki koppe tún in kan lauk der over en in jachi far moor ha just kan je korm skanjal ha ionnsachadh ha makulat am san achkin. Fa bosau. Gashi gen crutch. It's waking up in the pitch black, coffee in the cup at the door for the dawn crack. Blessing bed We sure could use some rain. And climb on up and Haken maar goed dat kan plannen met die computer. Maar geloof ze. Zo te gaan kimmen naar haar cruise in het toirt. Hasin an dóchas go bicéine ag a chlann na cothroman a thuaidh sa Sgoil-àraich ionnsachaidh mo chroitearachd. Stocha, lá, gan bí crucht ach go héin.